Il-ħamis wara nofsinhar il-Parlament Ewropew iddiskuta lil Malta dwar talba instigata mill-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa flimkien ma' Simon Busuttil li huwa l-assistent tal-kap tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew Manfred Weber. Madankollu għall-kuntrarju ta' dawk imsemmija li tlieta minnhom ħadu sehem fid-diskussjoni u attakkaw lil Malta, fil-ftuħ tad-diskussjoni il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova innutat riformi sinifikanti li wettaq il-Gvern Malti mmexxi minn Roberta Bela fl-aħħar sena. The 2020 Rule of Law Report acknowledges that a number of significant reforms of the Maltese justice system have been adopted last year. Jourova li qalet li żaret Malta kemm il-darba innutat kif saru riformi fil-ġudikatura fosthom fil-ħatrit tal-ġudikanti fejn il-Prim Ministru reħa l-poter min idu u m'għadux involut fil-ħatra tal-ġudikanti iżda dawn jinħatru wara sejħa pubblika u wara li għaddu mill-arbil tal-Kummissjoni dwar il-ħatrit tal-ġudikanti. Saħqet li dawn kienu riformi favur l-indipendenza tal-ġudikatura. Jourova semmit ukoll kif l-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni nfatam u għandek dak tal-Avukat Ġenerali li jaħdem b'mod separat minn dak tal-Avukat tal-Istat. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-aħħar żviluppi fil-qrati Maltin juru li l-prosekuzzjoni u l-ġustizzja taħdem f'Malta. They show the value and importance of media freedom in a free and open society. And today they also show that the prosecution and justice system in Malta can work. Innutat iżda li jeħtieġ iżjed effiċjenza fis-sistema ġudizzjarja, qalet ukoll il-Gvern Malti wettaq bosta riformi biex issaħħaħ l-istituzzjonijiet li jġildu l-korruzzjoni. Intant fid-diskussjoni tkellmu l-4 Europarlamentari Laburisti Maltin li saħħu li d-dibattitu fil-Parlament Ewropew f'mument fejn hemm proċess fil-qrati dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ipoġġi l-verità u l-ġustizzja f'riskju. Elix Agius Saliba saħaq li ma jistax jifhem kif illum il-Parlament Ewropew qed jipprova jgħaddi l-ġudizzju politiku tiegħu fuq proċess illi għadu għaddej quddiem il-qrati Maltin. José Nkutajjar saħqet li bħala Maltija trid li sseħħ ġustizzja imma aċċennat li din trid titħalla tieħu l-kors tagħha biex tkun tassew effettiva u serena f'xogħla. Cyrus Engerer qal il-Gvern Progressiv ta' Roberta Bela qiegħed ibiddel dak li amministrazzjonijiet preċedenti ma kellhomx irrieda li jbidlu. Alfrezzant innota kif il-Parlament Ewropew kien għamel sew li fl-modi baqa' lura milli jiddiskuti kawżi kontroversjali twal li qamu fis-sistema ġudizzjarja tal-Istati Membri u staqsa għaliex illum qed jitħaddem kejl differenti.